Hari hashize iminsi myinshi Uburundi bwidogadoga buvuga ko bugomba gutera u Rwanda uko byagenda kose kandi rwose ngo ko umugambi wabo uri vuba utazarambirana. Gusa ku ruhande rw'u Rwanda bo barabyumvaga bakaryumaho, mbese ntihagire ikintu n'iki na kimwe babivugaho. Ariko noneho bishyize kera u Rwanda narwo rutangaza ko umubano w'ibi bihugu byombi utameze neza n'aka na gatoya rwose, ngo gusa ariko ni ku mpamvu za perezida w'u Burundi, ntabwo ari ku mpamvu z'u Rwanda. U Rwanda rwakuwe mu bihugu 27 Kuwait itazigera yongera gutanga akazi ku bene bihugu babyo, mbese ngo nta mukozi n'uyu n'umwe uzava muri ibyo bihugu. Gusa ku rundi ruhande muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igisirikare cyamaze kwisubiza akandi gace. Mwese ndabaramukije cyane kandi mbahereza ikaze muri aya makuru azindutse avugwa. Ngedi Hasani, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko umubano w'u Rwanda n'u Burundi wazambye biturutse ku ikosa ry'igihugu cy'abaturanyi kidafite ubushake bwo kubana neza n'u Rwanda. Ubundi umubano w'ibihugu byombi wigeze kuzamba biturutse ku mwuka mubi watewe n'igerageza ryo gukuraho ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza ryakozwe n'Abarundi muri Gicurasi 2015, bamwe muri bo bagahungira mu Rwanda, Uburundi bufunga imipaka. Muri 2022 ibihugu byombi byariyunze maze imipaka irafungurwa, ariko mu mpera za 2023 umubano wongera kuzamba nyuma y'igitero umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara wagabye muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura. Uburundi bwongera gufunga imipaka muri Mutarama 2024 nyine kubera uko kuzamba n'ibyo bitero by'uyu mutwe wa Red Tabara wateye. Kuri iyo nshuro rero Uburundi bwashinjaga u Rwanda gufasha umutwe wa Red Tabara, ariko u Rwanda narwo rwivuye inyuma rurabihakana, rusobanura ko rudashobora gukorana n'Abarundi bafite umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu cyabo, kandi ngo u Rwanda icyo rushyira imbere ari umutekano w'igihugu. Habaye ibiganiro byinshi bigamije gukemura ibibazo biri hagati y'u Rwanda n'u Burundi, bihuza abo mu rwego rwa diplomasi n'abo mu nzego zishinzwe iperereza n'umutekano, maze bafata imyanzuro y'ibigomba gukemuka, ariko umwuka n'ubundi wakomeje kuzamba. Mu kiganiro na BNB cyabaye ku munsi w'ejo ku itariki ya 10 Kamena 2023, Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko kuba umubano w'u Rwanda n'u Burundi ugikomeje kubuzamba nyine byatewe n'ikosa ry'iki gihugu cy'u Burundi kidashaka kubana neza n'umuturanyi wacyo u Rwanda. Yagize ati ntabwo tubanye neza n'u Burundi, kandi nabyo ni ikosa ry'u Burundi, kandi ngiye kubisobanura. Minisitiri Nduhungirehe yibukije ko nyuma yaho mu mpera za 2023 Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuze ko ingabo ze zizatera u Rwanda, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi nawe yagiye Kinshasa muri Mutarama 2024, maze avuga ko azafasha urubyiruko rw'Abanyarwanda gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Yasobanuye ko ijambo rya Perezida Ndayishimiye yavugiye i Kinshasa ryari rifite uburemere cyane, ko yanarivuze mu gihe umuryango wa Afurika yunze ubumwe EU wari waramuhaye inshingano yo guteza imbere urubyiruko, arivuga ari imbere y'ibendera ry'uwo muryango. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko nubwo ingabo z'u Burundi zagiye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu butumwa azise ubwo kwifatanya n'Abanyekongo kurwanya imitwe irimo Red Tabara, zari zigamije gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, bishimangira umugambi mubi ibi bihugu byombi n'ubundi bifite ku Rwanda. Yagize ati ntabwo bari bajyanywe na Red Tabara, ahubwo bari bajyanywe no gufasha ingabo za Kongo na FDLR. Muri uwo mugambi Perezida Tshisekedi yavuze mu bikorwa byo kwiyamamaza n'uwo mugambi Perezida Ndayishimiye nawe yavugiye i Kinshasa mu kwezi kwa mbere 2024. Ibi yabishingiye ku bimenyetso birimo kuba ingabo z'u Burundi zari zizi ko umutwe wa Red Tabara ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho kuwurwanyirizayo zikazamuka mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hafi y'umupaka w'u Rwanda n'ubundi ahamaze imyaka myinshi inyeshyamba za FDLR zibarizwa. Yasobanuye ko nyuma y'aho ihuriro FCM 23 rifashe umujyi wa
wa Goma na Bukavu mu ntangiriro za 2025 Uburundi bwasabye u Rwanda kugana kugira ngo bihoshe umwuka mubi. Abashinzwe iperereza n'umutekano bahura ku mupaka inshuro zigera kuri 3 maze barumvikana. Yagize ati nyuma yaho byagenze gute? Nyuma yaho Perezida Ndayishimiye ngira ngo yagiye kuri BBC na France 24 mwarabyumvishe, ashinja u Rwanda ko ngo turashaka kumutera, aducira n'umugani w'intara ya Kirundo n'amateka yayo. Maze twebwe tubaza abagenzi bacu b'i Burundi tuti mbese byagenze bite ko twari mu nzira nziza, adufite n'ibyo twemeranyijeho. Ibi bintu perezida wanyu avuze ni ibiki? Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko nyuma yaho AFC/M23 ifashe umujyi wa Uvira mu ntangiriro z'Ukuboza 2025, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahuje u Rwanda n'u Burundi, maze abashinzwe iperereza n'umutekano ku mpande zombi bongera guhurira ku mupaka inshuro ebyiri muri uko kwezi, nabwo barumvikana. Yagize ati ariko nyuma mwongeye kumva Perezida Ndayishimiye avuga ibindi. Ikizwi nuko ubu ngubu ingabo z'u Burundi zikiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zaracyafatanya n'interahamwe za FDLR, kandi n'uwo mugambi naho wigeze ujya. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko u Rwanda rwifuza kubana neza n'u Burundi, n'impande zombi zikaganira mbese zigakemura ibibazo, ariko ko u Burundi butabifitemo ubushake n'ubu na buke. Yasabye iki gihugu cy'abaturanyi guhagarika gukorana na FDLR kuko nta cyiza uyu mutwe uzabagezaho. Abadiplomate b'u Rwanda n'u Burundi bumvikanye guhosha umwuka mubi, ariko Perezida Ndayishimiye abisubiza rudubi. Minisitiri Olivier Nduhungirehe yatangaje ko nubwo umubano wazambye, u Rwanda rugishaka kubana neza n'u Burundi. Reka tuve hano gato ahubwo tujye muri Kuwait. Mbabwire ko Minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu cya Kuwait yashyize hanze urutonde rw'ibihugu ibigo byo muri iki gihugu byemerewe gushakiramo abakozi n'urw'ibyo bigo bitemerewe gushakiramo abakozi. Urutonde rwagiye hanze ku wa 8 Kamena 2023 nk'uko ikinyamakuru Gulf News cyabitangaje. Mu bihugu ibigo byo muri Kuwait byemewe gushakiramo abakozi harimo Afurika y'Epfo, Benin, Eritrea, Ethiopia, Philippines, Sri Lanka, Ubuhinde, Vietnam, Nepal na Senegal. Uretse ibihugu 10, Kuwait yasohoye n'urutonde rw'ibihugu 27 ibigo byo muri iki gihugu bitemerewe gushakiramo abakozi, birimo n'igihugu cy'u Rwanda, Uganda, Kenya, Uburundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Angola, Madagascar, Liberia, Mali, Burkina Faso, Gambia, Cameroon n'ibindi. Gusa Kuwait yatangaje ko mu gufata iki cyemezo yashingiye ku nama yagiriwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'ikigo cya leta gishinzwe abakozi. Ku bihugu bimwe ikibukijwe ni ugushakirwamo abakozi b'igitsina ku bihugu bimwe ikibujijwe ni ugushakirwamo abakozi b'igitsina gore, mu gihe ab'abagabo bazakomeza guhabwa akazi. Ubwo turaza kureba neza ko n'ubundi ab'abagabo mu Rwanda nabo bemerewe gushakiramo kuba babona akazi n'ubundi muri kiriya gihugu cya Kuwait. Ndaza kugaruka mbibabwiraho neza. Rero gushyiraho uru rutonde ni kimwe mu byemezo bya Kuwait bigamije gushyiraho uburyo bunoze bwo gushaka abakozi bakomoka mu mahanga, kuko ari urwego rumaze iminsi rurangwamo n'ibibazo n'imikorere y'akajagari. Kuwait ni kimwe mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bikunze gutanga akazi ku mubare munini w'Abanyafurika biganjemo abakora mu ngo, mu nganda, muri hoteli na resitora. Ubwo rero turaza kureba neza ko natwe nk'abagabo twemerewe kujya gukora muri Kuwait, ubundi natwe tuzafate rutemikire twigire mu gihugu cya Kuwait. Reka mve hano muri Kuwait ahubwo ngaruke mu burasirazuba, ngaruke hano n'ubundi mu karere k'ibiyaga bigari. Mbabwiye ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zatangaje ko zongeye kugenzura agace ka Mikenke ko mu misozi miremire ya Minembwe, nyuma y'iminsi 2 kigaruriwe n'umutwe wa Twirwaneho. Umuvugizi wa FARDC mu bikorwa bya gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, Lieutenant Regan Mbuyi Karonji, yavuze ko Mikenke yongeye gufatwa nyuma y'igitero cyo kuyisubiza
cyagabwe n'igisirikare cya leta. Liyetona Karongi yavuze ko FARDC yari yabanje gusubira inyuma igana ikishirita kugira ngo irinde abaturage igaruke nyine irinde abaturage ingaruka z'imirwano n'ibitero byakoreshwagamo duhoni. Yagize ati twari twasubiye inyuma tugana ikishirita kugira ngo turinde abaturage kugwa mu mirwano. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu twagabye igitero cyo kuyisubiza inyuma, bituma twongera gufata agace ka Mikenge, agace k'ingenzi gafatwa nk'irembo ryinjira muri Minembwe rwagati. Uyu muvugizi wa FARDC yavuze ibi kandi yavuze ko abaturage bo muri aka gace bakiriye neza isubiranwa rya Mikenge. Ashinja abarwanyi ba FCM23 twirwaneho ibikorwa by'ihohoterwa byakorewe abasivili igihe bari bakigenzura. Uyu kandi yavuze ko FARDC yanigaruriye utundi duce turimo Karingi na Kakenye twafashwe kuwa kabiri, mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje mu bindi bice byo mu misozi miremire ya Minembwe. FARDC yavuze ibi nyuma yuko kuwa 9 Kamena amakuru atandukanye yavugaga ko abarwanyi batwirwaneho bari bigaruriye Mikenye nyuma y'imirwano yabahanganishije na FARDC wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ubwo rero turaza gukomeza gukurikirana hafi iby'iyi ntambara, turebe nibiba bigezweho nyine ku makuru ajyanye n'iyi ntambara. Rero iyi ni Man TV, nyamuneka niba ari ubwa mbere ugeze hano kora subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro tubategura abijye bikugeraho buri munsi. Njyewe ndi Hasani, reka tugaruke mu kanya turebera hamwe n'andi makuru abagezweho, ariko by'umwihariko mu burasirazuba bwo hagati ahari intambara ikomeje guhuza Irani, Amerika yewe na Isiraheli. Ese ho bimeze bite? Reka ngaruke mu